баъзан мову шумо дар ҳар канори олам оинаи кишвари худ ба ҳисоб мехӯрем, вале на баъзан, балки доимо диёри мо Тоҷикистон дар ҳар нуқтаи замин барои ҳар як фардаш оинаи чашму қалб бояд бошад, чунки он ватан ном дорад. ин ватан имрӯз дарҳои бузурги таъриху фарҳанг ва дастоварду фазилатҳои неки худро дар Амрико устуворона боз намудааст, ки ҷаҳониён мову шуморо бештар бидонанду бештар бишиносанд. салом ба ҳамин ватани бузургу ватандорони асил. марҳамат ба Рузхои Фархангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амрико. оғоз мекунем аз сафари кории раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Тоҷикистон, шаҳрдори шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ. шоҳзодаи арзандаву арҷманди моро аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Ню-Йорк, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид, муҳтарам Ҷонибек Ҳикмат ва сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико, муҳтарам Ҳамраализода Фаррух пешвоз гирифтанд. чуноне мебинед муҳтарам Рустами Эмомалӣ сафари кории худро аз дарҳои кушодаи таъриху фарҳанги Тоҷикистон дар Амрико оғоз намуда, бо як самимияту муҳаббат хоксорона вориди бинои Артек Ҳаус Ню-Йорк мешаванд. барои пешвоз ва эҳтирому эътимод нисбати ӯ шумораи меҳмонон ҳам аз кишварҳои гуногуни олам ва ҳам ҳамватанони муқимии мо дар Амрико хеле зиёд ҷамъ омаданд. ин маросими фарҳангӣ аз сухани табрикотиву пурмуҳтавои муҳтарам шаҳрдори Душанбе оғоз гардид. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар суханронии худ ба аҳамияти ҳифз ва оммавӣ гардонидани анъанаҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рақамисозӣ таъкид кард. вай қайд кард, ки чунин чорабиниҳо ба таҳкими робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ ва густариши дониш дар бораи гуногунии халқҳо ва мероси онҳо мусоидат мекунанд. сипас филмтаронае пешкаш гардид, ки дар он таъриху фарҳанг ва дастоварду пешравиҳои Тоҷикистон нишон дода шуд. Time broke apart like shattered glass. The ancient stirred, the moments passed. What slept in dust begins to rise as power wakes beneath new skies. In Sarasan's earth, 5 millennia an opportunity to be proud of articulating our citizens. now returns with spring's bright flame, the greatest day in Tajikistan, the heart of joy in every home, revered wherever seasons roll. Where rivers fall and mountains climb, a dam is born to master time. Not born of flame or oil or coal, but stone and vision and control. Eat Tajikistan when water calls. Beneath the surface, power waits. Not in flame, not in oil, but in stone. In stadiums wide, where banners wave, the nation's youth are strong and brave. With every kick, with every throw, their will and pride begin to show. From fields of freedom
to mountain air, the spirit rises everywhere. This power born from humble blood, in sport a nation's strength is found. Where the soil offers sweetness without end. Fruits ripen in every light. Flavor fills the air. A land generous by nature. And richness you can taste. The rhythm continues. The colors remain. Tradition leads and leads forward. This is Tajikistan. In every step, every breath, every voice. пас аз филм саҳнаро намоиши либосҳои занонаи миллии тоҷикистон аз коллексияи таро хуршед сатторов рангӣ намуд. ҳамзамон дар чорабинӣ тамоми хӯрокҳои миллӣ, меваҳои тару хушки ватанӣ, тӯҳфаву савғотиҳои арзандаи Тоҷикистон барои аҳли меҳмонон фаровонӣ шуд. меҳмонони ватаниву хориҷӣ дар ин чорабинии хотирмон хеле рӯҳбаланд шуда аз ташрифи самимонаи шоҳзода ва кори ташкилкунандагон хеле пазироӣ намуданд. I will try for the first time this pumpkin. I would say samosa. Samosa. In Spanish is an empanada. So samosa. Is it good? پیش از همه من خوشبختم که شاگردهام میبینم. پیش از همه من خوشبخت هستم که سوزنی هام میبینم. من عمر خیش را صرف همین هنر کردم و خوشبختم که نام برداران من بعد من اینجا هستند و این باعث افتخار است و خوشبخت هستم که جوانای ما امروز سر قدرت هستند و خوشبخت هستم که امروز بهترین مهمان، بهترین میزبان، بهترین شخصیت را در اینجا ما پذیرایی میکنیم. رستم امام علی ما را. My name is Nick Hartman from UNDP. And I'm Jean-Luc from UN Women. Okay, and first you're welcome to Tajikistan exhibition. Thank you. And it's very interesting for us to know what you make here, something new in culture, and what the interesting here for you, and like foods, like culture, what you can say something. Well, first of all, in my position, I have the privilege of working with our government in Dushanbe in Tajikistan. It's a privilege to be here tonight, both in terms of the music, the culture,
And even though I'm based in New York, that you bring Tajikistan to New York is very appreciated. Thank you. Thank you so much. What do you think about that? Yeah, I mean, for me, it's like usually we do the board with the executive board, we do field visit, and Tajikistan was one of the possible field visit, but now it's done. We are in Tajikistan, so no need to go to Tajikistan anymore. It's a wonderful arrangement. Thank you. اون جمله شخصانی که پرچم دولت رو زیاد میبردارن اونا از جسم و جان و از خون خود به دولت صادقانه خدمت میکنن. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hi, good evening. You are welcome to Tajikistan exhibition in New York City. And it's very interesting for us to know what you make you something new in your life. Well, I think it's a wonderful event. It's so beautiful. I've never seen anything like it. I've got a delicious traditional tea, and I got a traditional gift. Tajik traditional tea and also Tajik traditional gift is big. Very nice. Thank you very much. Thank you for your hospitality, and thank you for sharing your beautiful culture. Thank you so much. You are welcome here. Hi, lady. How are you today? I'm alright, thank you very much. Okay. Can you know about your mind here, about your idea here, about this evening, about this evening? Well, clearly it's about the Tajik tradition, which I'm happy to learn about it. So thank you very much for the invitation. میگم که به وطن نیست که آنی که کند یادی وطن امروز در یادی وطن اینجا آمدیم باور کنید یک فضای ناگفتنی و ناتکرار خودم رو هر تا دقیقه هم در امریکا حس نکردم فکر میکنم در کدام قشلاق تاجیکستان باشم هزار رحمت برای تشکیل کنندگان بسیار بهترین حسیات‌هایم را به سخن گفته نمیتونم چه شادی بخش است نظر کردن به سیماهای تاجیکانه به لباسهای تاجیکانه اینجا هم بینو هم دخترکان هم جوان سرها همه ترنمگر و تجسمگری فرهنگ بلند تاجیکستانی عزیزم دور از وطن همه با یاد وطن مصرهای شادروان مستان شیرلی به یادم آمد روحشان شاد باد تاجیکستان همه جا آینه دستی منی همه جا عکس تو پیش نظر جلوگر است ماه یک تاست ولی ماهی تو زیباست مرا شمس یک تاست ولی شمس تو پرنورتر است وطنم فارغ از یاد تو هرگز نشوم فارغ از یاد تو هرگز نشوم فارغ از یاد تو مهر تو را باختن است بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن بی وطن نیست که غریبی که کند یاد وطن در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است What do you know about Tajikistan culture? I know that you have a beautiful ladies, beautiful costume, and beautiful mountain and water. تاجیکستان با پیش چی خیلی نگردونین در کجای نباشه اما وقت دستگیری هم دیگر شوه توی دا من دعوت نمیکنم همین معرکه دا بیاین دا باری ما بستن که ما فهمیم که وقتی ما غلطیم در بالای تاجیکی خودمون میغلطیم برای همین همه وقت یاردم دستگیری شما دا ما محتاجیم تشکر زیاد با تمامی подписчикای خودم ابونچه‌ای که کلاس میمونن پادلیتsa میگه همه شما دا تشکر ما انتظاریم اینا ببینید این مصرف این خراجات کرده آوردین تاجیکستان رو در نیویورک ساختین باور کنین این کیفیت ببینید من خیلی خوشحال میشم که بجاز همون مهاجرایی که بیرون از کشورن بیان همینجا خودشون رو یک ثانیه هم باشه در تاجیکستان حس کنن سلام علیکم یک بار دیگه شالابشو молодец چوسکا دا گپ نیست یک لحظه خیلی هیجان بخش است زیرا که مهمانان از وطن آمدن بوی وطن آوردن خیلی خوشبخت هستیم تشکری زیاد برای ما را در اینجا دعوت نمودنی نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد اکای جانبک حکمت و اویلهشان فرنگی حکمت که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز چهاربینی را تشکیل کردن از آنها خیلی می‌نداریم که تاجیکان رو در اینجا جمع آوردن. You're welcome to Tajikistan exhibition today night. My God, this has been so impressive. I mean, the culture, the music, the dress, the food, the hospitality. It's something
beyond what I expected. But knowing Tajikistan, you always accept the best. So thank you very much for this. اول از که تشکر زیاد برای تشکیل کنندگان که خیلی یک فضای زیبای تاجیکانه خود را در اینجا آوردن برای ما. من خودم را همچون در خانه پدری، خانه مادری که در قشلاق هست و در ناحیه حصار است، خودم را همچون حس کرده شدم و برای هموطنان خود گفتنی هستم که کسانی که دستگیری کردن با ما بودن تشکر زیاد. ما تاجیک همه یک جای باید باشیم. اگر ما یک جای باشیم این یک قوه برقرار است. تشکر زیاد. تاجیکان فقط به پیش. رحمت که طلب شد. You're doing good job. It's Tajikistan traditional food, osh palav. It's very nice. I like it. How do you like it? Very nice. Thank you so much. And it has all the flavor you need to have. So beef and lamb, it's very good. توجیکان یکی از دولت‌های قدیمی و فرهنگی در آسیای میانه بوده. با فرهنگی بوی و غنی خود نه تنها در آسیای میانه بلکه در تمام جهان شناخته شدند. شناسنامه هر یک خلق و دولت این فرهنگ و عرف و عادت‌هایش است. از همین لحاظ فرهنگ را هستی ملت، پایه دولت و جوهری هستی و پایداری می‌نامند. تشکر زیاد برای سخن‌های بسیار هم زیبا و لطیف. سلامت باشید. اکرم جان و شما مبارک باشد که شما آمدید به این روز نیک. نگاه شما، نظر شما و سخن‌های نیک شما نسبت امروز. میگویند که در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. این باعث افتخار و باعث خرسندی ما صنعتکاران است که آمد و رفت بسیار شده ایستاده است. تاجیکان در تمام شتات‌های متحده آمریکا بسیار شده ایستاده‌اند. این دل و نیت صنعتکار توی و تماشا و خرسندی است که گفتمانم که هر یک معرکه هاشون ما تکلیف میکنن، رفته خرسندی ها میکنیم. این البته ما خرسند هستیم اهل صنعتکاران. اکرم صفا جان در دستم آش پلاوی تاجیکی و چونی که میبینید بسیار خرسند و خوشحال هستید در چنین روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان. بله اکا رحمت کردم. نوری دیده تاجیکستان. این از دسترخوانی بوی تاجیک رو نشان میدهد که گرچند که ما میخواهیم کم بخوریم نکی لالیای ما رو پوری خوراک‌های دیگرگون کردند. بله. رحمت کردم. یک سوال داریم با شما که از سخنوری رئیس شهر دوشنبه محترم جناب رستم امامعلی چی برخورد و چی اندیشه دارید؟ سخنرانی شما چگونه بها میدید؟ سخنرانی و برآمد و اشتراک در این معرکه در درجه عالی گذشت. ما بسیار میفخریم که رئیس پارلمان تاجیک، رئیس شهر دوشنبه با امریکا آمده این خیل معرکه ها رو تشکیل میکنند و نمایندگی میکنند و سخنهای بهترینشون ما رو با احساس آورد و ما رو خرسند نمود. میخواستم با هم و سفارت و هم با نمایندگی دائمی نزد سازمان ملل متحد با آنها مینداری خود را بیان کنم که برای تشکیل نمودن این گونه چهاربینی‌ها کوشش میکنم. تشکر زیاد. What do you think about the words of Prince Rustam Emomali? He was incredible. I think this tradition, rich, millennia old, that is portrayed in a digital format for all of us to see and experience live like this is really something exceptional. And we were very honored to hear him speak today and introduce the beauty and the culture and the music of Tajikistan. So please, from all of Kuwait, we thank you very much for exposing us to this. من باوری دارم که این به نهایت اقدام بهترین بود که تمدن ما رو، فرهنگ ما رو و تاریخ بوی ما رو و گذشتگان بزرگ ما رو به تمام مردم جهان نشان داد و ما از همه این گونه معرکه ها میفخریم چون که تاجیک و تاجیکستانیان رو در جهان به طور درکاری معرفی کردند. من باوری دارم که هم از مهمانداری تاجیکان و هم از خرسندی تاجیکان و هم از معرکه فرهنگی تاجیکستان همه شاد شد.
خیلی در هیجان هستم. وارد این تالار شدم. تالار از حسن تاجیکانه هر یکی شما پر از نور، پر از صفا، پر از نصرت. این همه از حسن و روی دلجوی دخترکای تاجیک، مردم خلق تاجیک. What I see of Tajikistan is very beautiful country, is very modern, and I'm very excited to visit Tajikistan. Join us, learn about our culture. You will be amazed. And you're welcome. About this food? But really, really very, very tasty, without any doubt. I'm a really great fan of them. Did you like it? Yeah, I also visited Tajikistan in 2012, and one of the most impressive places I visited it was Horog on the Tajik-Afghan border in Pamir in the mountains. So I really been in love with them, with the nature of Tajikistan. Thank you so much. I see you know a lot of things, a lot of mind about Tajikistan because you've been there, and you have more idea about it. And what was like something new today for you? Today? Yeah. Well, today, of course, the richness of the costumes. You don't see it every day. New York is very well known as the capital of the fashion. But these costumes, traditional costumes, they really supersede the modern fashion. That was really impressive. About Tajikistan exhibition in New York City. I think it was very good. You brought everything, the culture, tradition, history, and then also nowadays life, and then the food. We feel like we are in your country. So, thank you. Thank you so much. Enjoy your Tajikistan traditional food, osh palo. این چرابینی خیلی مهم بود برای که در سطح بین المللی به نمایش گذاشتن فرهنگ تاجیک، تمدن تاجیک و عنعنه‌ها و لباس تاجیک بود که ما توانستیم این را در نیویورک به نمایش گذاریم و فکر میکنم که این خیلی پسندی مردم هم آمد. سلام، نامی من نرگیس. من خرسند هستم که تاجیکستان را در امریکا معرفی میکنم. سلام، نامی من جاسمین. من خیلی خوشحال هستم که نامی بلندی تاجیکان را در Амрико توانستم معرفی کنم. Здравствуйте, меня зовут Диана, и я с радостью и с гордостью представляю наш Таджикистан в Америке. سلام، نام من موزونه. من خوشبخت هستم که تاجیکستان را در امریکا پیشنهاد میکنم. Ассалам, меня зовут Мунира, и очень рада представлять Республику Таджикистан в Америке. Hi, my name is Anisa, and I'm really glad that I'm representing Tajikistan in America. Thank you so much. How do you know English language here? I'm learning in Tajikistan because we have lessons, in Tajikistan actually, yes. Sounds good, sounds good. Thank you so Also, much. You look very beautiful. I'm so glad, thank you. ما باید تاجور باشیم، مثل تاج بالای سرمان همه وقت با شجاع، جسارت و همه وقت نامبرداری همین گذشته های بزرگ خودمان باشیم. Festival, it's very collective energy because so many people involved, and more important, government of Tajikistan deeply understood the best dialogue with the world is through art, music and fashion. Because art, music and fashion, it's the leaders of the new world. So we create the idea when we use technology to tell the beautiful story about the beautiful country, beautiful people for beautiful people. So the new dialogue to the world, it's culture diplomacy dialogue, whose through kind of 5 senses represent everything about the country. And people not only understand, they feel it. And this is, I think, the more beauty about the Tajikistan. They understood the love and feelings, the more important than official speeches. So this is why we're here, and this is why the dream came through, because so many people would like to do this. And this is all collective work, and we're grateful, especially government of Tajikistan, for allow us to create it. And this is, we here inside the dream, and dream of many people.
محبت به وطن، علاقه با وطن این نشانه ایمان انسان است. در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است وطنداری یاد زادگاه کردن، یاد وطن کردن این گوشه ایمانداری است. بگذار در دل ما، در وجود ما مهر وطن، یاد وطن جاودانه پاینده باد. زنده باشد تاجیکم، تاجیکستانی عزیزم آباد باشد. гарчанд ин чорабинӣ имрӯзҳо дар як бинои бузурги амрико артек ҳаус ню-йорк хеле боҳашамат мегузарад, вале барои давлати абарқудрати мо яке аз хизматҳои ҳамарӯза ба ҳисоб меравад. зеро аз ин бештар хизматҳои бузурги президенти маҳбубамон муҳтарам эмомалираҳмонро таърих бо хатҳои заррин дар саҳифаҳои худ сабт намудааст, ки ҳаргиз сутудаву хира нахоҳанд шуд. аз он ҷумла муаррифии фарҳанги тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ ба созмони бонуфузи байналмилалии юнеско аз қабили чакан, наврӯз, мусиқии классикии шашмақом, фалак, ҷашни сада, тазҳиб яъне зарҳалкорӣ, атласу адрас, куллиёти мавлоно ҷалолиддини балхӣ ва амсоли инҳо садҳо барномаҳои бузурги дигарро муҳтарам сарвари давлати мо пешниҳод намуданд, ки ҷаҳон ба онҳо қоил шудаву пазироӣ кардааст. Талабшо Муқимов, Артек Ҳаус, Ню-Йорк.